Kugerera thathaiti ya arimi a makorobia iria yombirwo, arimi ni makoretwo na uhoti wa gwicokaniriria niguo kwendia makorobia na thogora mwega. Undu uria ningi umahotithitie kuona thoko ya kwendia makorobia atari kugerera mabroka. Na nikio turenda mukorwo na ngurubu cianyu iria ireruta wira ucu niguo kaunti ikigura niguo itware kuria kungi kwi arimi aria angi tukagura kwi groups ici twekatia twa fund. Na kaunti iria ingi ni ndu ndina arata kwa maingi muno governors matinda makenjuria kana no moke magire Hass avocado uko gwitu Kirinyaga. Turenda tukorwo ni ithue suppliers number 1 wa Kenya wa Hass avocado seedlings. Enos Gichangi uria ni muikarĩrĩte wa thathaiti ya arimi a makorobia kaunti-ini ya Kirinyaga augite kuma riria thathaiti ino yombirwo mwaka-ini wa 2020 makoretwo makiendia makorobia na ciringi 25 kuma ciringi 3 nginya 7. 2020 nio twa register cooperative na tukiambiria kwendia makorobia Kakuzi twi gikundi kia Kirinyaga Avocado Cooperative Society, na bei ya Kakuzi ni koragwa njega tondu ni turibaga na first payment tubagwa na ciringi 10, second payment ni matubaga na 15, ni tuona gikinya 25 per piece, na tukona ni mbega. Tuwe muti machuete kuma wena miaka ena and above. No oria muti urathi ukuraga no gucira matunda maingi. Tuge for example muti wenu kwa muhano muti wenu akube matunda 1,000 icio nta kilo 50 muti umwe na kilo 50 onge ungiuga maita na 70 muti wenu ni rakube at least 3,500. Arimi aya makihinyiriria arimi angi kuhimbiria urimi uyu andu ha kwihoka o urimi wa macani na kahua kuona thogori ya makorobia ni njega ona mabũrũri-inĩ ma nanja. Kuringana na knowledge ya thoko ya makorobia e iguru muno na tutirabota ku meet target ya thoko ya Kenya. Andu mangibanda makorobia nimekuona umithio. Juma hii avocado imeongeza value. Tumepata pesa mingi extra na tumeweza kufanya kazi mingi hata huku kwa mboma, tumeweza kulisha ng'ombe na hata kufanya kazi zingine za nyumbani. Ingebwira mukoro na seedlings, mwakoro na seedlings next year ngoro na seedlings joke ngore cia 30 million shillings. Nemukugota ko nyanderia seedlings cia 30 million shillings.